gdje ste ljudi, ovo je kanal Extreme Gamer 98 i danas igramo, to jest ovo je druga epizoda Angry Birds Star Wars. Znači, nastavljamo s ovim serijalom i da ne bi dužio mnogo, idemo da nastavimo tamo gdje smo stali. Znači, stali smo bili do 9. levela. Možemo početi. Znači, imamo sebi neke, ne znam nija kakve kudice. Ajmo. Tako. Ajde ubije. I ništa. Ajde. I ništa. Stvarno. Idemo sad. Ajde. Sad ubiju ovog vama. Mali. Sad ću ga malo šutra ubiti. Ajde da ide. Ajde. Ajde nešto. Ovo ćemo malo da restartujemo. Level, dajte. Znači moramo restartovati level. Ovaj level znači malo teži, ali šta ćemo? Idemo gore. I pam. Ajde. Ubija. Dobro. I sad ćemo ovako. Pam. Ajde ubij ga. Zašto ga nećeš da ga ubiješ? No dobro, nema veze. Idemo. Ajde sad ga molim da ubij. A vala. Brate, ne znam šta je ovo. Znači tako teško ubiti. Evo, Bogu hvala. Idemo na sljedeći level. Ajde, hoćeš da se učitaš više ili ne? Da. Evo. Znači, došli smo ga level. Idemo na sljedeći. Ovo je 10. Ovo je nekakva reklama, dobro. Znači, idemo da ubijemo ovo. Tako, smo ubili sve. Da, i samo dobijemo još ova dva pigija, vidio ovaj kao nešto opasan, treba da puca, ali neće ti uspjeti. Tako. I ovamo. Idemo. Tako to treba. Dobro, znači prešli smo i ovaj level, idemo na sljedeći. Ajde, samo kako bi se učitalo ovo. Da. Ajde. Sam ja ubio sve pigije, jesam. Da, prešli smo level, idemo na sljedeći. Opet. Imamo ove crvene ptičice. Ajde. Ubio ovoga. Tako. Sad moramo ovu tvrđavu od pigija. Ajde, sluši. Ozezaš. Da nećeš. Idemo. Da, evo, imamo najviše ptičice, imamo. Idemo. Bađa. Nismo uspjeli. Ajde. Ajde što. Morat ćemo da restartujemo level i da ga prođemo ponovo. Idemo. Pa, prvo ćemo ovo da sušimo ovu veliku građevinu. Nadam se da će nam to nešto pomoći, ali kako ga vidim, neće. Ajde. Šta? Šta? Sad smo izgubili. Da. Moramo ponovno nastaviti level. Sad je ovako ovaj level težak, pa može da se on uopšte preći. Trebalo bi da mi može. Ajde, sad. Sad moramo ovo vamo u tvrđavu njihovu. Ajde. Staj da se posuši sve. Ajde. Ajde. Još malo. Samo nam je ostao još na tamo.
Piggy i završili smo ajde. Da. Napokon smo prešli ovaj level. Ali dobro. Idemo sada na sljedeći. Aha, kao dobio 10.000 poena, 1.000, ne znam ja. Dobro. Idemo na sljedeći. Šta? Kao neka reklama. Samo treba ovo da se skloni. Kako musimo da reklame. Sklonimo. Vidi sad imamo ovoga. Ajde. Ajmo. Ajde. Neće, zašto neće da go? Ajde. Ajde ubijemo ga tamo. Ajde. Prešli smo i ovaj level. Sada idemo na drugi. Dobro. 2 zvjezdice, što je dobro. Sad imamo 3 pučice. Idemo ovako. Op. Sad gledajte ko se budem zeznuo. A dobro nisam. Ovo se treba učiniti. Ajde samo da suši se na klijenti, pa prvo da pređem. Sad imamo ovog malog. Ovog vidi meni ne malog. Znači sad ako promašim izgubili. A! Kako sam ovo uradio? Ne znam ni ali. Što je dobro smo prešli ovaj level. Ovo nisam pokupio, nema veze. To ćemo možda kasnije. Sad. Idemo sljedeći level. Level cleared. Aha, high score, kao novi score. Da. Idemo sad ovog ovamo da ubijemo. Ajde. Ubi. Tako. Ajde ubi njega. Tako. Sad treba pogoditi u ovoga. Sad će biti malo ovo teže. Ajde. Molim te. A da, imali smo i ovog. Tako da ništa moramo restartovati. Level, idemo iz početka. Ovo je nešto se svašta čuje. Hajde. Ma ne, nemoguće je preći ovaj level. Znam kako. Šta? Šta baguješ? Ma moram opet iz početka. Ma moram da ga pređem. Ajde. Sad hvala ako ga ne pređem. Onda ne znam šta će biti. Što neće ništa biti, ali sad bi trebalo da ga pređem. Šta ti hoćeš, molim te? Čekaj, ajde. Ma nemoguće ga preći. Ajde da iskoristim ovo. Da im što radi. Aha, ne. Ne, kao nešto pomaže. A ne znam, ne vjerujem da će mi pomoći. Bez veze smo ga iskoristili. Ne, moramo iz početka. Ne znam, ovog Piggy ovdje ne možemo nikako ubiti, da kažem tako. Ajde sad. Ajde. Sve smo ih ubili, samo nam je on ostao.
Taj mali proglavac. Da, to je to. A samo smo trebali da uperimo u to i onda kao ti zraci ili šta to superi u taj TNT, pukne. A dobro, idemo na sljedeći. I u sljedeći će u biti biti zadnji level, tako za danas. Znači, da vidimo što nas ovdje čeka. A samo reklame. 4, 3, 2, 1. Nadam se da ovo neće biti teško. Idemo. Tako. Nisi ga ubio. Dobro. Idemo. I prešli smo na sam level. Samo bi on trebao da se... Eto. Znači, to bi bilo to. Tako. Znači, ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Šerajte, subscribeujte i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!